Mijatović, dobar centar šut, Stevanović i 1:0 za Partizan. Fantastičan volej udarac Gorana Stevanovića. Vredelo je gledati ovo fudbalsko mučenje pola sata zbog ovog volej udarca i fantastičnog gola Gorana Stevanovića. Pogledajte još jedan put. Vratio je Vujačić povratnu loptu i sa nekih 17 metara neodbranljivo u Stojanovićev gornji levi ugao. Sada Milojević. Milojević je prevario Najdoskog. Milojević se stuštio sam. Milojević, evo divne prilike i 2:0 za Partizan. Slađan Šćepović. 41. minut. Stojković prema Savičeviću. Savičević do Prosinečkog. Evo prilike. I 2:1. Robert Prosinečki. Posljednji minut prvog polovremena. Divna kombinacija Zvezdinog navalnog reda. Evo pogledajte, Stojković je pronašao Savičevića na drugu stranu. Video je Dejan Savičević. Pančev. Pančev i Spasić. Pančev. Sada Šabanađović. Šansa za Crvenu Zvezdu. 2:2. Refik Šabanađović. ...76. minut. Pogledajmo još jedan put. Prvi put je Pančev nadmudrio Spasića. Bio je tu i Bajović. Stojković. Stojković, evo prilike. 3:2 za Crvenu Zvezdu. A ko bi drugi nego Darko Pančev. I eto, za samo 3 minuta Crvena Zvezda je preokrenula rezultat u svoju korist. Od vodstva Partizana 2:1, sada 3:2 za Crvenu Zvezdu. Pogledajmo još jedan put. Zapravo bio je to autogol Spasića. Lepo se videlo.